thir tu te chi bai le vek ule in zara kan channel po tluang takin kan lati chuak ve thei zela kan lom hle ni in comment po hi kan lo chiar ve zela kan man reng bik lo awangin du angin kan react hlei thei lo le thina chunga chuan in mi ngai dam kan an dila tongkam man dan tura tele ma kan son zel theina na in thuron hlutak tak te awangin kan lom hle ni ti kha kan an soi masadu boke China le Pakistan chuan military deal an ziak fela hei hi India ta na hlo om don riau mai China hi alian chhozel December ni khat khan India ram then om chimom zet mai China le Pakistan chuan in rem na thuthlung thar an ziak fel le ta Chinese Defense Minister le People Liberation Army PLA General Nibok Wei Feng He le Pakistan Minister te chu Pakistan Army Headquarters Rawalpindi ya in muin he in rem na thuthlung hi an ziak ani military deal zia ma hian General Wei chuan Pakistan President Arif Alvi le Prime Minister Imran Khan a hmua rampan hi te hi tun ma aya chak zo ka an tho du na ngai thua soi ramlian zok te chawna ma chon turin Pakistan le China chu thuk zo ka an tran du na ngai ani General Wei chuan ati Chinese state chanchin bu chuan he in rem na hi rampan hi himna tur thil poimo takani ti in a ziak bok Chinese General Wei hian Pakistan Chief of the Army Staff General Gamar Javed Bajwa chu Pakistan sipai mun puya komin tunlai thilom zia asoi pui ni in China chanchin bu chuan atar lang bokani tuntuma China le Pakistan military deal hi kimchang takatarlan ala nilova kumliam ta sang ni le sompakua khan Central Military Commission CMC a Vice Chairman General Shu Gi Liang chuan Rawalpindi hi alo tlo to a Pakistan chu in rem na alo siam pui to khania China hian Pakistan hi thiam takin ave thlem tlut ni berena lang China Pakistan Economic Corridor CPEC chungchang kha kan soi fo to a China chuan he project hi pui tling nge se du a Pakistan sipai te chuan CPEC ven him na an thok me kani tun naya China in ambassador da thar nongrong po cherang hlea CPEC malak na hi thei to pina vil ngala Pakistan Lieutenant General Retire Asim Salim Bajwa CPEC Authority Ruaitu Ahmuboka chakzo ka malakan tum hle Chinese Defense Minister hian Pakistan Joint Chief of Staff Committee General Nadim Raza chu muin Pakistan le China chu Iron Brother all-weather friendship an ni thua soya awm zia ber chu Pakistan le China hi unaw in mangai tak engang hun thim le harsa puwa in kalsan ngai lowan ni ti na ni berang chu Pakistan President Arif Alvi chuan Nimin Khan Pakistan in China athlop zia thua thon boka Pakistan hian South China Sea chungchanga te Taiwan Xinjiang Tibet le mun rang ranga China malak na chu athlop tlata rampan hi te hi in lai chin na thatak nen malaman pan zel ka be saya CPEC po hi hloting taka kalpuyani ka be sei ti in Pakistan President chuan China chu thua thonani Prime Minister Imran Khan po in China le Pakistan military deal thar hi alo tui ni ve boka Asia khomol puyaram in thian tha pani ten bung tharan kai le ta ti in asoi kan video masalama Khan Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla an November ni somni paruka Nepal atlo thu kan soya India le Nepalin chakzo ka tho du nan tum thu kan soi to khania China chu om hle hle theita lo tlat mai General Wei po hian Nepal atlo ngal wata Nepal hi India lama atran an hlautak zetani nikum October thatop khan Chinese President Xi Jinping chuan Nepal hi alo tlo ve zuaya tuntuma Chinese Defense Minister le PLA General Nibokin atlo hi China ram hruai tu lianin an tlo voi ni nani tunma khan China hian Nepal hi chuti te chiama dor tla ka angai chia lowani mai theya Minister lian an kal ngai meulova Secretary level ang velin an dor tamzo kani Global Times chuan General Wei an Nepal atlo thu hi aron tui ni ve ngal boka China chuan Nepal ram himna le zalen na hi adu tak zetani ati The Global Times hian India le Nepalin kalapani vela ramri buai an nei chungchang hi asoi chan ni berina lang General Wei chuan Nepal sipai te thuam chak turin China in na sataka apui tur thua soya
kumin kumbul lam khan China chuan Nepalese army mantur medical thil alo peto nge Nepal Defense Minister Masa Ishwar Pokhrel chuan sang ni le som pakua khan Beijing atloa US dollar million som ni le pani point pariat man hu in rem na lo siam pui to bokani heng te wang hen Nepal hi China laka atlan bongam tak tak lo ni inalang China Defense Minister General Wei Fenghe chuan Nepalin one China policy zom tura rilru siam mek chu lom omati thu soin Nepal ram him na le mason na kan ngai poimo a Beijing in nasatakina tan pui zel donani ati General Wei hian Nepal Prime Minister KP Sharma Oli le Nepal Army Chief Purna Chandra Thapa amu boka military lama thodun dan tura soi pui bok kan riat tur chu one China policy hian Taiwan le Tibet chu China ram angina chiara one China policy thlop tu te chuan Taiwan le Tibet hi China ramani ti an amen pui ti nani Tibetan sa kho pui thiam Dalai Lama kum somriat le panga na mang mek hian kum sang khat zakwa somnga le pakwa khan India thazara bela India chuan political asylum alo pe a Dharamsala Himachal Pradesh chuan mun puyani ta a China chuan Dalai Lama sompali na hi China atanga Tibet thendar tumtu a apua Nepal chu Tibetan ten Dharamsala a Dalai Lama mutura ankal fo chu dang turina duani soituangin Indian Foreign Secretary in alo tlo zo hlim hlut khania Chinese Defense Minister hian Nepal atlo ve ngala Nepal hi tulama nge athlek don soithiam har le ta viau mai hei chau hi ni lo China chuan Brahmaputra lui khu atum le ta a India le China relation hi ache zual hle turanga yani Brahmaputra lui nar yar lungjangbo luya China chuan kum tharatangin tui khu lian tok tak siama tum thu Yan Zhiyong China Power Construction Corporation chairman chuan puang ta China 14 5-year plan 2021 to 25 ruaman anga saktur ni in kumsang ni le somthum le panga a zo fel theitura an duanani he hydropower station hian kum khata US dollar billion thum zet sumalalu theidon ni in an soya pui hem tak tur chu ni mirama chuan hydel power project te hi ramta na sum siam nan an manga Keini state ha chuan mimal sum siam nan le picnic spot atan bak kan chua hlei thei tak ri lo ni na langa tanla ka langai hle ni hi Asia Pacific B ka China company te hian US company te hi an khum ta a Asia Pacific B ka China chu sumdon na thila lian ber ni na an ho ta ham mai Asian ramsom pangaten Regional Comprehensive Economic Partnership November thla an sign nu khan China din muni asang chakleni hetianga thila kal chau zel chuan China hian khovel economy thang duang chakber ni na akol zel don ni na lang ole thir tu tenin lo beng war pui kan be se chanchin thar kan theyang tok kan update te hi in lo thir ve zel don nia kan lo me